woji papa we dia wo so obema Kennedy position wo zo anya ho be bisa sakaja ede ke be boss seseja ya ko flag bearer she anya na o se wo my position na employment coach me wo promise me breast take kura me nyini doctor me promise break step wo promises wo win am me obema breast take kura me nyini sem di be yima botches breast take ba ko 3 cities e kura me nyini ba bizito ade akobenya amani o ada what Dr. Miracle Abuaje was say obi oba attack Dr. Bawumia o meba in three onu Miracle Abuaje no na ye be attack no onu emu no hwe oho ewi ase se wo ka asem a ntina mpanyin akanfo platform se wo be kokuo nsa na edika hwe wo nsa se Miracle Abuaje ba be ka se efiri na akuri maka kire NPP communicators se ma obi enkoka obia presidential aspirant bia ho asem efiri se efiri na ekro no do no so be emomo yesa na obi be kan Dr. Bawumia asema wo de wo ho kwan se president no kora mpo a wote so no president no mpo wo ho kwan se o kan asem ayi sika baba gina o se ayi the base for the ye wi for na ndie wote ya wote ndie wote na se wo baba gina no kora minim politics a wo ye se wo baba ye politics atena o mema ye politics wo aspirant do obi enka no ho asem obi en criticize no wose monsam ke kan se ana ma Ghana fo ata mo di fi ya Dr. Bawumia 2024 mo to obetia no to mo ma mo kwa mo na ne ye ka kire wo no no wo baabi ene ye ko hokọ ka kire wo ma na so wo mo wa ha sa aboso ba ne ma Japan mo na mo bobo so ma se sa nkofo no enye se bia ye se Zito se mi global ambassador Zito ene ye pese china ye ma wo Canada na wo hia Canada fo na de ye ko so ko ka kire wo na che so wo mu ni Ghana ha na Bawumia asem na ne ye kana aso na wo ma ye ka kire no wo ma nso wo Ghana ha bi no mo Ghana ba be so no wo ka kire wo mo ene enso ye kire eti atoje wo ma se de wo no Dr. Bawumia ka ene de ye ka wo mo behwe ni mienu ahunu se ene ye we na ye na Zito Bawumia bone be no de ayo me da onya mbone bia na mo be ye president wo Ghana me obedi mi so na wo mpene sa me se Dr. Bawumia ka kire wo se pegyo ani hwe sora ba bia mo aduro no hwe fom na amna da ho ozo kutum ena se mo duru ho so no se hwe fom nso ahwe soro mmobro ho me de mahu afiri no ho no waye acrobatic politician as a tembia no pese ohunu nipa bia onim de sa atsem we na meka emema aba begina onche kurukura mobile phone edi twa wo semesa mo akwa akufiri bi wa bra nu sasa nkura nso dodo na de omhia ne adwuma ende wo nka because that time no NAPO for danka na NAPO ana NAPO for me se me am yonko ba ako madam for ye friend na big 5600 ashim graduate oba be ye NAPO ni bi onu akwa gina be bi ko dan nko for asoma se onu nko dan eyi ese edu nkete aka wonu Cape Coast wo betimi akotwam ho na se nka Cape Coast for so wo mo dan ne ka ha bo ho ka wonim onim airport ho ka wasa ko promise hospital san ka ho Akufo Addo kura ko ka se mensuma anu ni nyina echi wasa ko promise hospital polugu dam no ho ka no de aba bi agboguroshi wo mo toilet no 32 ye ba ha no ye besi toilet no wo de aba bi kantamantofo ayi no CCTV camera no wo de akọ bi shawunim amemu Annan Akufo Addo ne Bawumia eba be ebuye no me so nsema anko school enu achi ba se wo kasa me asese na me manedi a eye me hu se die me sen describe no historical problematic governance san wo mo amemu no me historical problematic governance minim se bia wo kokoye frebi wo mom koye science politics wo school ne friends political science minim se political science for krom wo sa abrofo no so me fomfo ni me na me kan sa asem we historical problematic governance because obi Akufo Addo apenso no obi atimi akwaje party chairman wo atimi akwaje 180 billion so di kodoburu wandua one pam na bi sa bank manager say mo bank ha no se obi gi loan ya na nhihye bia na ho na Akufo Addo ni Bawumia eno matimi akwa che say em say bubu agu de em say jama akire honhom bi e ba mu no la hospital matese so wo bakobu ni nyina egu pesa da ko miam de mani ko hwe
enya no kure eno enya problem baby a judges etie ene atitrufuo bi tie ne yakobu wa dan ni nyina egu say ne baby sin na shake edan no na make ba edan no yebugu ye na mu say ye problem because ye kwa hide dan na ama wo mu ene yase akwa tu go ta da cathedral de wensie no eno na sem da ho ene yase akwa tu am na say sensuo kura kota mu ade ntonton so san ba enye problem it is am kase wo mama mu no say me wokani nyina bomu ne tofa eye historical because abako say we da ho sa obi aba obeka bi me de hamia ba ko pesa aban bi akwa na ye kire abandada ni mu nipa aban bi ya begu bi ya na ye kire dada ni mu nipa tire na say wo man anim because we said you si kokko kire Dr. Opuni 80 years ni nyina enti wo hwa den na wo hu enti da no na me bisa say causing financial loss to the state anyway free causing financial loss to the state no sa brofo no a edi chachochi kata ene Victor Solomon no ko ye no say constitution ye free mu anya adwuma bi mana na fe dia me dwene ho a menti ase yo me dwene ho a me ho a ya na me menti ase se wonim se deliberate hu se enipa sumese yade a waye wo mo party fo na bi nya kwanya kura timi san beka ebesi akwa wiase na ojafo so no kofijuma ono so 65 million Ghana cedis onya anti order so dairoko yata na 12 na bia wa hu na sem bia 2012 for kan 5 wa yom so ene di ono so ba yo ba be ye ene wo kasa akoko odura wode be kasa ene said the Mensa said you be say reporter so yosum jaja mi kan na me de mi akura me gi ato ho so agiska odo so ba ge hokwe so said you obey be kan ye no kura ye say weekend bi okofie cross age 400 million 40,000 na bosumi na mu sai na no omde man ena 1 week bia no otimi sanje na wo mo nso di hu nso sansan de man say Akufo Addo ase na ino man pani ase de obede kaza eno tina sha buda bia on say ya nam ka cho say me ko school dura kire bia nka me wuntem because me gi hog me wo hobi na masoko fidma ka me de ka me ba be kan me ne wo mbebo me ka me ba be kan press conference kura ka me say CEO no ba yen Ghana fo mu nyina mu ntie so mbe yi medi kura me ka na wo mu nyi medi so mbe kumi o so mbe bu mi o me ka na what be ya yes wa makura wo me yemu ne kwama no so pay one penny akonta ase imagine say as state capture say na ye de be yo odwene ho a wonti ase ade na course so a one penny 90 man discipline o man say o man we indiscipline on say tambia wo ma ho ye hu bebreba sa na nipa ye Nelson Mandela quote bi ya na mi refo say woman nipa they will embrace you it has na Akufo Addo man hu ye hu nti aso obi ye bibi nom ne ade a so wo pese hu ye hu bebreba wa na obesuro mi se sabre na Akufo Addo no a wo mo no bebu man sabre usuro wo mi se sabre no se de no wo suro no bra wo mo wa bam se esi ya wo kokotena fie no so wo tinsem bi a ekoso a wo obesuro wo because obeka say it is na we mu nyina ekoso ni nipa ba akokre de enti no obi ntimi ma wani mmeka ngiro eti de no omu ye ni nyina no omu fu say na shaibu yetimi abu o man ma MPP fo na ban mu nipa no a MPs be say 8 no ye say wo mo mko ka se mpam Ken Ofori Atta 88 say etimi akwa ye press conference ya kan ho abom se o mampanyine ye say Akufo Addo kotre former chief justice Kwaku Annan demonstration afedi Akufo Addo kokotena fie no was say the party is bigger than Obia. That time na no no enipa 80 ebo a wo mo ho ano be ka kire ne sesesa eyi no Ken Ofori Atta no hu say party ni ye bigger than him. Dabi. Ene okokotena fie do hu say party ni so chen individual bia. That is the politician. The entire ya na kan wo masem no. So MPP in opposition, do you still see the arrogance in them? And I say how much now Obia was say wono de wono presidential in there wo be kana sem bia ye nyedo na wo NDC for krom wo be betimi aka sem we say zito da be tena se abeka president mama ho he commander in chief ono kura mutimi ka no ho asem mu opposition no mu mutimi ka aban no kura wote so no na wo candidate no wo akwakoyi no
wo say ntimi maka kire o say miracle saboaje won kan kire Bawumia say so oni obeka asem bia ono so won ka me ente so ono wo ka me ete dia ye beka bi o ka me ete e ba so so mo ba so in three foods eni obi amfa ho eni obi amfa ho so obeka me ate anu ne hia wo de so obeka ne bete anu ne hia enti wo mo pede a wo mo kohye wo meeting ase a wo mo nyi obi afon wo ma so wo beka no ano okọ ba bi campaign a ye nyi obi afon wo mo mu obi a metwa no wo nya ntete wo de nbi e ho mre no na GBC1 ni tu nkwa na ho FMBA ni ho no enti ukọ ba bi na ntro na abetwa de kurom ho saa ye se kwa me nkroma wo kankan nyame na de kurom ho saa ye so akọ twa fom ba bi edi nipa bi akọ ho no a e ho no wo tire sojafo no ne ade ye ha ne no aka oh honorable Kennedy Agyapong me de asa sabre ya metie me so honorable Kennedy Agyapong beba me se Kennedy na se ye de se Kennedy nka o ma e bi anka me nka mama okay se Kennedy o ma e bi anka mama na emom na no so nkyere se ba se wa ma de ya aduro no ye be se maka se ye duru se you no ho na bridge da so be cross se bridge na so be se se de ye mpaebo ene ya de nyina ye tirimpo nyina se Kennedy beba ene de because me say ana say ni fani so beto bo awon the nice so say Debbie this time they are na ekura no wo koto akofa wo betimi aye fast yakofa nti ni friend so obebo oboba na ekuta say obi anim say de Mr. Otibonsu ne Kennedy ti aye say moto ne number enti what say me so de Kennedy aye say moto ne number say Debbie eta ne but what fan tato he na de be like I said, Mr. Otibonsu di adan nim kwa da kian Mr. Otibonsu on there me what that you feel in the second beba na started say the base adwuma as a global ambassador wonna mo man for shaibu monjire mo ho Ken kwa de ye beto ama no ada ma bi share o e hokuru mo ti said aso e de o de say delegates on pa ye pe no idea na wo ono wo Ken mo ma Ghana for free say ada ado nja papa no oh you can me ankasa me asem no bisa me a eye me de me hu e na me ka Ken one na kuku duro e na ye wade bi wo ho no ma Kennedy Agyapong be ya Ghana politicians em say jama Alfred Agbesi e na eyi nso tenyon no e na PCA piofoli that type asa but wo nso de nso wo free ho koye Kennedy ne gina say ntimo amoko sign contract we ntimo kan e MPP apenso timi kokko sign kokko je 5% eno do be kai say ambassador bisa am say na Kennedy ewudi na chi nkofo se na koma ne kokko ene ne kasa na nka kire o bibisa an say abra Kennedy na oba beto cancer machine ama komfo no che say no anye sofo so be at that time na chire no wasesa de a okoto tamale teaching hospital for plant no anye ye kan say archbishop na ne kokko ni nyina so no watimi de akosi atebubu amanten ayi ono ani sika watimi de aye factory nkora eye bie na efema wa bie nipa bi ye bie na wo ma so le tia Kennedy ni nyina wonim se so na ye president ni me bi wo ho mu nya kwa aye enu ntira ni su ene ne band se wo no ene ono anso no de o kan aye ne kan wo bi no mayi na bo na okoko ka kire o se me so de anopa me frew me ba o ministry number be frew na mbisa na so di go through ma me se ka hwa wo hwa ne be ka se bra be we ne wo nkofo ezu ni se wo ma propro hwa ne be ka se ne ye hwe wo se bra be we ne so ho etu ono ni pempen wo se ni pei no ya otimi sande ko wo mo so no ka ho bi ena ama wo mo no yes I mean that is na year e ma mpena se me do be the MP for mpe obi o mere a metima control no na wo wuni do ba Dr. Bawumia o mere na Dr. Bawumia shai ntu wigidi se de abronya no de ye Kennedy Agyapong na ofil se wo mo ye mo no wa benefit na wonim de bebe kire nti wo betumi ahwe ma wo nkura me se da bia me kam se ukokuru bi ne kurumofo nkura so wo mbe power bo apanyini bi ne so wo power bo ade fanti comedy ko kekan ne nsemu a ye we mo ye nkwala afa no mo ba politics mu a the way na wo mo AC ye no emwa ubehu anu wo ye na tu na se akọ ba be gina ho no ba be ye se e na president mama so nim se ye interchange penti ho a onkosi bi wo bole ba ubehu na anu wo chen good job we
chairman Sambuzu na wo chairman Sambuzu kura se ka wo kura wo ba be ye politics ka wo kura wo ba be stand presidential no kura wo kura ka wo ho nya akodo nche Bawumia chairman Sambuzu ye da no bi ba biom kokohia ya wo solema ba bia wote adwasafo ba no sorry adwasafo metno Bawumia nche nze he de o chere post intimu nyina madane nkwala post wa mo penti some dem makam so no ya na bi say so pe speaker na say speaker do no all dey all my capital for bobo man na Bawumia no be win ni wanya speaker Bawumia no be win wanya speaker tie na the speaker no dey sisi dem ni bi ye bobo man ni nyina ye speaker speaker bo nyum fam no oh nanka na say nye parliament speaker no benya na Bawumia no be win jabu 28% na me kan wo ka se media agro wo de bedru ho be bon sem say say na ogu party no na party no awo nim me transese e be say ye nipa bi na bi a wo matena se pese wo mo di Bawumia gu NPP no mo yesa because me dwene ho amente ase eti chairman Sabonsunum di politics e o se bo usunum eti wo mo hu ede en wo Bawumia mu se Ghana for the beto aba man ede no mo hu so mo leader onumu leadership qualities no de hen wo leadership say obi a leader de anya kura wo leader hu so be ma obi ehunu say wo pe hafo asem chen hafo wodo de na kire so obe win akoche post ede no wo gina so say obetumi a win nti a wo kwa akoche post ase we position we ne ye de o megina so e de campaign de bi wo die wo no wo de ko de wo mo se mo mra no wo be win eti kire so de no kokora na luzu wi a wanya akobo na wi we wo mo ntum na enti e maso oh ready Dr. Bawumia na 28% ne de win election wo Ghana unya 28% ya wa win wo Ghana 28% no me kan mo madwene am se me ka di agro nipa so nya so benya 28% 2028 me say ye ofa bi Kwabena Agyarko no ka kire kufika kalisa wo kufika Kyeremanteng won kan yesi school ye de exams go so 2 minutes no awie 2 minutes na wo betwa 2 sa no we be 28%. What do you say the base for the eba? You say Dr. Bawumia after 2012 you court. What will be MPP Nisha and you on Mahamadu Bawumia was here in the China who says Supreme Court to crown MPP for D4. How walk a court to so could dance here. You be so as 7 also say, we know a year, then they say yes, you and I were not there. And then you walk out could dance here. Now someone went to me and you dance here, better what did Chachu check at an ABC was supposed to be no mere Nuna near Niho. Nana Mumia Nuna, and over Bettina was over the dance here. Nippon Bar, Babe Pentino. Dia kire se o ye yi me se ne yire kura se du osi beje ne ho Peace FM se ono de wo hwa wo ti se de ma no asasarasa e kira no asan beji no se enza nto aba na so se no onyema mpanyini do se no onyema mpanyini enti yi vice president no mfaso ni so no so san ko yi napo running mate no obeba ba ye vice president mfaso ni so wo Akufo Addo ba wa mo anya adwuma na wo so ko yi napo ye dey enkofo electronic ye ebe no ne yi obi ra force wo ma wo ko asem Ghana card no mo fa ma me ne de aba na akọ me mo ba be free mobile phone no 22 cities so obi the mobile phone we ma na ye 1000 cities na so ka se 22 cities busu mi bia wo de 44 years ne betu awi de no akro begigi ska no de to abronye nsem a waka kire nipa bi Kevin Taylor akra no nkita position bia wo NDC mu ana o ye wo mu wono kra Kevin Taylor kita ne membership card de kire mu sam MPP for me ye member eti ko ma MPP for ne wo so wo mu issue statement wo mu Zito MPP na issue statement on behalf of Kevin Taylor no nya no ye member Kevin Taylor no ato se me ka kire me ye MPP member wono a wo ka na no ye de no to nchan abronye nsem a wo ka de fa President Mama atemdidi o ya me ntimi fama no nka se a whole regional chairman etimi aba betena afidi anim se president no yiri kodwom obaya ne maid eno de mo ahunu se 7 ese obi issue statement MPP ni bia ka se me say MPP for no they rate themselves as number 1 citizens in the country eno ti na me mpe wo masem wom de wom bibia ombe bia wo mani so no wom free say ye obi de se tie bia enye Kevin Taylor wo ye police station executive officer Kevin Taylor wo ye constituency chairman na say wo ye communicating director na say wo ye de but abronye de wo ye regional chairman wo New Patriotic Party ensem wo ka ye what ya sem wo ka
kan wo se eye mate ni a wapon na dwum wasua dwuma apon no ho na ye de kaye ma no against driver ni a wono so aka kaye ache na waboro no wote ho no na wo tonko se aboranye hwan ne sa driver ni dada ya waboro wote ni kaye mu tonko di aboranye de ye Kennedy Agyapong kora mo antimi anka not even wono ani yiri so san be yebi enu kura man timi anka Kevin Taylor so ye NPP ni it is obi be patch dia wo man NPP for no patch on behalf of Kevin Taylor change of government se yesesa aban bia na e wo mo a wo mo ho kadwam adwam eye ne bone so ene ne papa so nyina okay because e wo obi wo ho no ma e kwan bia ne nua bi fa so nya bibi di bibre no ene aban no sesa ye no etua se nipa no wo se ne memo aye de na membre mu no na obi oso ye neutral te se me ya de bra me te hei me o mampanyin kofo aha me de free Lawrence ya o mampanyin Lawrence 1992 me nam twa ticket to Opono station ma ye book man pen juma de why bi ma di mate why book man ma ye book man and me mu na me car what's our driver so ma ye driver sen ye car owner and ma sen ton car as a car de hodam car ho asem de so ho enu nti no na me hye mabrabo ase niam me ensa me feel me DC me ni so de edi kan ye se me run transport okay na de to so mienu ye se me ye kua na me nya sika park ase a ma bie drug store juma wo nyina na no so peso ye no se me wo sekan nu okay se me ye me kua eti me no anope makwafu ma bawo okay so duro on se board ya kokko tuam da ho man koto ye wie a me me yakwa akobie edan bi wo ha edan mua me ma me ba ko ne dan anka ayi wonse ko bi abusu afie wutu ho no mo a na nka wo dan wo de ama ha da bi ye ha ontumi fe ma ha emu na me kora aduane I see enti me ko bo aban bi tiri so sese ene nipa na wo no wo se aban no ba ya aye no wo bi sanse first na adwuma ba na wo ye na nso di adwuma na wo ye okay se first no na wo nya adwuma bi ana na wo se ya ene nso aban we ba ya wo nsan nya adwuma bi ande ada na enye ena first adwuma na wo ye no eye den na abasa enti obi ho no bi a no odan obi odan MP bi odan minister bi ene say minister no oni hobiem eti say nipa nso se aye den a me de me na mmom me nim se ye kwa akoto aba na Ghana say na ti anka MPP be win election no na ona ye say ye chen first na ye koto aba na na me say afedi wo mo MPP fo no bitimi kokofa aburo say wo MPP a person near to aburo no 20 cedis loka yes NDC bayi eye 5 cedis ye nyu obi nto na me no enti say aduane nso kora babebu ye de ho so bo san akobo abai aduane no kora ye fa say aba bebu wo ho anu odi aba ye je ne de gu hoi wo di wo na che say nipa no amu no mo ye adwuma no na mo kokoye ne ba wie nso a enu nso re na wo nyi obi a nso mani nkompreni o obi obahu so kompreni bia ye NPP about 80%. Eti di adwuma ena no wo ye ne that first no ene adwuma no eye den because ebia wo adwuma na ye political appointment me mafuom ho na ye political appointment ebia wa adwuma ayi na Akufo Addo so na mkoti kokko twa bode president mama ba mi committee kokko mi twa bode enti me no kwa akoka se de na nsa ne ya bode be duro nwotwe ene mkotwa beton ye ene ye ofa yire na me bia mi ja wo mo kwan ye ofa ba ko awu ana yire num ye ko ayi a wo mba be dase bode aduro miensa ne banchi no matu asade am wo bokro enti me kwa akobure mo hwan enti nipa no a wo no wo se niam mu aye din sensei no e wo se wo behu se e ya mpa e wo so obisa na adwuma afese wo ye enye wo de na no ka no fafa no a okay ebi kro pa afese no wo kromfo ba bia ene kro baby anu otimi edi ekọ no okoko wiewia na na di security fo bi aba ho ntimi nko no so be kan sai okay I see dia no ntine ma enkofo complain say mu aye den na wono obi wono ni sika da wonya sika de akọ akoto bank kora ban nafa ya ban bi ba ye no no otua ma wo okay ene duru baby a adwadifo ni binum ni yenuanu binum so ni no kora mo man because according to yen call for statistics no say so ye wo mka say inflation nti na me da bia na sa brofosam ka say ye say first na inflation wo 54% and ye na aba 3.27 ni akeke kan sa wo kon so aniema na wo say ye nte so okay I see but I say nkofo bebre hu say oman no mu aye den a mu
Who ababa oya sa smallish lady when you need events that she don't as Nancy or complaints are all complaining and they are kind of monocrat say time and NPP war power no the way are now more ebi omo social media omo influencers na de niema no mu hunu de omo ya na nkofo hwe go say sa na mani nyina amba enti ono wuzu say ono she no we no je o ka say na NPP go ho anu oye no wonim say da bia na sa ebe ye sa na the NPP no ye so ye guy na no kire na me say o ho kwan so o kire na dwene enti na me say enipa bia na bia office wo dan wo mo kwan no o mfa so nya sika de bi de no ebi enenente sa ena nsem bia first na wo kan na nipa bi tie na se ne wo nka sa ansem no a wo kokko kasa ansem no no mu adi wachi ehunu se wo afna we kura se wo nka ansem papa bia no wo be de no ma ba behwe me de me na me ka se me de mi hunu na me ka se she don se ne ho kire no a me ho nkire me pa de me ho nkire because we ase ade ma ede ho kire ba kase pa ya no duane no me de wo kokko bia wo de me wi a me kwakọ enwo gallon kura me enu sim ho na obi a wo describe no say na ta de 1 yard ni kura se na ho kire na mpra he na wo a wo tutuntuma be se pofa ne ade na ekire nyina no enti na mka so obi ho kan na no fafa obi no on say sometimes nti wo gidi say obi te say NAPO nom unse politicians no aba be gina ho ye ho kire yen say aban ba ye kura ye se ye ho kire yen oka e dia say obi adwene keke batenya sa nete ono anim se wono anasma wo kan wo boa anti me ya na nya de o mo kan nyina na sese wo fa okay mate zito ene ese sa nete a wate asem no a asuom konti hene nana aso friends e kra nana obodade a otoso miensa achemasuom konti hene o say wa manyoku a ufiri mu sese de wo su afiri me MPP Dr. Mahamadu Bawumia say or press or baba Ghana mampanyini abafofra beto no no be ginam dia ma NPP na nana say so I heard the video ni bi o say amamu ananado danko Akufo Addo ene Dr. Mahamadu Bawumia bebu ye no aye krono amamu enti be ya yen retire mo be say 40 years na MPP betima retire MPP say utie na nana sem na o kana MPP for so blast na pa say asama na nana e kana so person onye o mo kasetia oh mum de papa no himfo wo Ghana nyina no om se yese nanan mo nye politics but wo mutimi ka bi na me de me yense nanan sade be chi ne be so na Bawumia ye president ya ono so so wo he nase okay enti se wo hwe na nipa na wo mo koto aba ma no oba na emo ade a wo ho kwan se wo ye de wo ka bi on se na Akufo Addo ne Dr. Bawumia maka wo mamamuo no wo mba bebuye because hwe o minua said the Ghana for na Akufo Addo ni MPP for hypo Dr. Bawumia after court case in 2012 ema obi anya ni mu gidie say o kata na ni kura say ya jama wo betumi ahye Ghana ma one ne yire Net2 president Mahamadu incompetent mama as Ato now can as we describe said there so obi be Net2 din ne yen yakokan obi so no na kotu din no me say maame Net2 mi din ya debla e na mo mutimi fire bi papa to de to ya debla e na akiri obi fire bi do wo ne kofa din ne bae say mo na mo kire de be penti ma Ghana for bi o jase ko penti yo nipa no ye woni mu gidie okay yam fa say na mo hu ye na wo that time e fa say wo ya mi commander e na ye be ko wo ba bi na wo su ya jiwidi e no akwa site say nkofo no strategy say ni ye de be ko ji say di ka ye wo dia obeka na ye di achi we gi atum me say Dr. Bawumia after 2012 you court no wo bi MPP ni hia no nko me ma Bawumia wo se ya anim die chia na mo chia from 2012 na eba no ya Bawumia e chia na mo hu say Supreme Court no kro na MPP fo di fo sito ore ase umpeni pa asemo a debi aha wo wakoko to so okodi dance ye bisa wasem no so say we no eye den na ye say so you and I were not there na ni waka akodi mu dance na asem a wantimi anum dance be there wadi bem chachuchi kata na ebi so asem wo se mi no mienu nyina na eni ho na mu mienu nyina na mu ni ho na ne wo ba betena bu so obedi dance ya ye den wo ba bi kurampo no Dr. Bawumia say na nkense se wo mkokoto aba wo ho obubo police station no be 20
who pin sheet when so ado de aba okay na wo ye nkonkoto aba na police station for na mo mko ho no mko doy nya ba 20 na ado mko international so onim se ye nto aba de a nka se ye enam se ye nim se ye nto aba nti ya mfa obi anko na wo do obi akọ amena kwatere wo kura pink sheet wo so se ye to aba wo ho mi ami ni Akufo Opombenya wo frɛ me ne maka asɛm wo so obi ba betene ni fie na me se say Akufo we de me mpɛ se wo be ba betena ha na wo se yan wo no anso bi no hanya nti wo mu a na sa Akufo na me ka no bae wo no mbeka no wo be frɛ me na me se me mpɛ me nye de me ma me ba de a de kyerɛ se na me pɛ okay wo nim se ye kɔto aba wo ho na nkora na aso mo kɔ ho no wo mo kɔ no mo kura so di kodwi I see so we timi de asuo mo hene ne de papa ro no me pɛ na sɛm papa nka wo se ye himfu ni nyina sua because yi mo manfo no a mo deda wo ma no ho kyerɛ nyina no efa ho ne fire yes nipa no ba na ya ba be penti no e de ya kyerɛ sɛ oye yi me se ne yire kura sɛ di osi begye ne ho Peace FM sɛ ono de wo hwa wo ti se de ma no asasarasa e kyerɛ no asan begye no sɛ nsa nto aba na so se no nyama mpanyini do se no nyama mpanyini enti yi vice president no mfaso ni so no so san ko yi NAPO running mate no obeba ba ye vice president mfaso ni so wo Akufo Addo ba wo amo anya adwuma na wo so ko yi NAPO ye den se na kyerɛ sɛ ka zo man NAPO nya adwuma e de wo ko yi ye den I see na ye den na afa de oba ba gina hodomo a wo se ade we you perform better na me so na we ba ye no ya no obekeka oh eto da wo ma contradict wo ko camera kasa bo age say go kan bi hey miracle this time is it when you have to because was sitting there wow be call Dr. Mahamadu Bawumia so be kan ho asa no wan kan yi no be baw so aba na ye wontie ye ne ho asem be de kan ya kan ye so so be me de Ghana card yakwa akofiri ka me so nim so oboa na me se Ghana card emutuo kura ye mfemfiri no so me boa wo wakofiri butuo wo Ghana card ya je se ya take you number chiri face ka brother na ho na Ghana card Ghana for ye kura Ghana card na wo baga open mutu e dia na de ko gina o do kura ho na de be ma na wo de akwa kofiri ka wo kwa na card nkofo electronic ka ye be num ne yi obi ra force wo ma wo kwa asem Ghana card no mu fa ma me dia ba na akọ me mo ba be free mobile phone mo 22 cities so obi di mobile phone we ma na ye 1000 cities na so ka se 22 cities bo so mi bia wo de 44 years ni betu awi de no awu no akọ be gigi ska no de to etu obi ba be ka asem we na wo se me ye nkonko kyerem ni edie ni sa etinam se wo mo wo nya tete ni nya no ho ani ho ani e o zero de Americans aka na se wo no Americans aboaje no kura ba be ye bi e beka onu ambira kasa boaje na akra onu awo ye bi e beka na nya na hiagba ka kire so oni right ana no so nte o me hu sa hiagba ka kire no wo se wo ye de wo ko na wo ye ayi campaign ayi communication director campaign say we abawie ye onu no ye onu hiagba no onu ye director of communication of party onu obetimi aye no but onu enye say ayi no eye ahiagba den so obeka kire ne se wasema wo kan de agya aka enu nti ne ho no de fa ho sa asema o kan fa so obi ani so na wo communicators ndi o mbeka se NDC fo ko yi o mo nso flag bearer obeka ho asem the base fo enyia de o mbeka no ho asem se akua donko party no mo organize wo mo ye no mo ko yi obi a mo beka no ho asem na wo se wo de o wa ye data ya de o ko obi bo mo obi ma ade I see sa sema wo kan yi se running mate ho asem no nansen ase boboba say Dr. Mahamadu Bawumia because now as a MPPekuyi candidate intem said the beya ombenya kwan no ma prepare that was the reason why mo call intem say nkofo hwe say ombaba be yi running mate nsem no adena of late ase eno so ba na competition because ebre no ana mo ya amanyo sema na mo ba na running mate no we bia wu eden na aba mu sesia because sesia be no kasa sesia no aye competition dodo na say no her statement or more than say as it was done for Bawumia same as it also must be done for NAPO and say every year you so acting boys ye gumu a onso so nya running mate obi the woman say makaza politics na wo mo ye no ho NPP no enka wo si yi enno ne di oba ho na ye OPP OPP na den Old Patriotic Party patriotism na dadafo na no me ye patriotic intinka wo kan ne ehu se new fo we de na ka ye new on patriotic so won be ye ni new dia na ka ye no bi a ye kan say any UP na ba ko na ye new na we na ye new on patriotic party
na ba ko no so no be fedin ba ko no PP ndia na ye o aba na ye old patriotic party adenti na we mo patriotism na we obi a pedi ono a obenya enu nti yenkopam we ni yemfa we mra yenkopam we ni nyina so started 2008 from 2000 party na hwe ase bo nyina ye Dr. Bawumia no nkita party card na Akufo Addo force ma Akufo no mje no a wo mo nso antimi anka ho asem se dabi article no wo clear say you can say selection of running mate no the person must be a member for not less than 5 years. Yes. No way dey say 1 year kura won kura card kura o ma chena ye card ma no Kwabena Agyapong no nyina jejereje na no hini nto no wo mo anim wo problem ni nyina wo na akofa bo mampanyin kofo ka ho wo mo ne Akufo Addo na say Akufo Addo no nim ne pa e wo papa ne mu ne pa no wuhu Akufo Addo ne hunu ni mo ne pa wuhu sa ne pa no etu ode ne ba be ye den ni nyina chi wo san ba be kwa na wo wasan sai asan hye na chi sai Ghana fo nsan to aba ma no na say be the whole world the vice president for wo matimi win election the whole world wo mu nurises sa by na be na vice president metina David and dance the whole world. It is that time Karima Harris you say Kamala Harris no lose ya na mkaje zeki nato uja funso beko sa US vice president no lose ya na so moto ma ba ya time ni ato ya you know ya na me ya channel ni ana air din sini yo mo popo wo mo wie ya na mse yeki nato because that time na Holland aba eyire ema wo mo no party no obi anya percentage no mo nso de ende wo mo nkọ randolfo yes say yen fo yi ne call election no me na me fa say me lead me nya 43% so we no nya 8% me ne no kasa no de ndi support me no ano yes me ye fresh election okay eti wo mo ye no party no lead ye no wo no a wo mo kasa so presidential candidate no wo mo mpe no ene wo mo nso de wo ma ne nye MPB a wawe ne ko parliament as independent candidate ene wo mo nyina kokofa no ma ne ba be gina wo ma ne ene wo mo de ko ye ne no so da ho enam so ayeka na se beni he ya akra independent I see ene we ne I see edi ande bibia ni ho a se so ba run mate sem se de bia enkoye competition ni kwa se mani pa na constitution no say the presidential candidate no with consultation with the council of elders no de wo mu ani afedi ono ana wo pe no wo mu ayi ba ko aya wo mu ye ne say ade na ha wo mu no wo mu anso ne kofa ba wo mu no anu asa de koro ne ha wo mu an ne kofa ba wo pe so osi anu nso wo mu na empini ma won sense ya no in the sense hwe ye ba be ko parliamentary prime minister wo mu be ko be kwai ba ku tua 4000 edi me nipa 800 na che say 32 billion old Ghana cedis just 3.2 million cents bibisa ya me kan 30 said me kan 32 billion no asan am obi afra screen television ade no so ne trick ya ne se moma ayifo no Cadbury members ni nyina nkoto se sika we nyina ema wo mo so be kan wo mo ntiase wo mo anso na baba ko so select ni pa 700 also ma obi a 30 million ono so 21 billion individual say me call delegate for no eno mo nka ho eti ade no a ha wo mo no wo ka ho asem a wo mo nso mpene wo mo anso na ha wo mo na edi wo mo nya. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.